Sanibonani Dumelanga Msheni ubani lona uDlamini uSibalikhulu uJama kaSjadu Nkomo zidle ekhaya ngoba Solabelusi uSigunya Mkhonto umfazi mabele madonce lisingane ngaphesheya komfula uzalisa ubhala kaxisele lemvulo magaduzela umzizi wena owasulisa umuntu ngesikhuni enduni eshishayo kwaze kwase ekseni umuntu eyoba. Welcome to another Shisi Quarter episode of Khokha Mntanami kuphi na la on King Ginger TV. Uma ngaba waka subscribe ulike ucomment ushare and let us know ukuthi ucabangani ngaleli tohe sinikeza lona ngoba nawe ngelinye lamalanga uzolidinga usizo lethu, uzolidinga usizo le King Ginger TV, uzolidinga usizo le Khokha and mawusibiza mfethu thina siyasabela sifike sizokusiza. Ilokho nje kuphela esizalelwe khona esalethelwa khona emhlabeni kababa ngokusho kanjalo asibone basiphatheleni mahlala. Ngokukhulu kuyithoba uDlamini lona Sibalikhulu uJama kaSjadu Nkomo zidle ekhaya ngoba Solabelusi uSigunya Mkhonto umfazi mabele madonce nxele isingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazi vele iKhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha. Awusijwayela lapho wena kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa. Abafethu abantu abakolodayo abapheli, abantu abakolodwayo abapheli, ingakho nathi lo msebenzi ukuze uphele sizohlezi siwenza. Mtaki akunakonto ozoyilanda mfethu, akunakonto ozoyilanda mfethu, hayi ngendlela okuyiyona. iKhokha ibuyile, iKhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele. Ungasijwayela kabi sihambe sibone ukuthi basiphatheleni. Ngenza kwethu bomama emakhaya osisi obhuti ogogo omkhulu omalumekazi izingane ezincane, please ngiyanicela bafethu musani ukumosha isikhathi, ungafuni ukuyithathela umthetho ezandleni. Bizi King Ginger TV, bizi Khokha. Mangabe yabona ukuthi usuzamile uhlulekile, bizi Khokha sizofika sizokusiza. Ngoba mase sifikile hayi baba kuhlehla ufishi, uhlehla impela nje futhi ufishi, hlehla ufishi kube inqaba, kube into engasukumi phansi. Sibiziwe sifikile sila sizokwenza umsebenzi futhi sokwenza isiqiniseko sokuthi sihamba la siwenzile. Umuntu usize ngaye uyohamba egculisekile ukuphuma kwethu la. Angifuni ukukhuluma kakhulu sisi wami ngicela usondele. Njani baba Dlamini? Siyaphila njani sisi? Hayi siyaphila. Yayibona uzwile usisi uthe ninjani baba Dlamini ngoba bese sikhulumile naye so useyazi ukuthi ubani lo. Angisiza ukuyichaza yakhe. Ngicela ke sisi wami uhlale phe kwendaba kungani sila namhlanje. Okwenza safika lana ukuthi ngilifonele ukuthi izongisiza ngendaba yakomfana ongafuna ukungikhokhela imali yami yestock yokustocka izinto zami ze-shop. So manje bengicela lingisize ngaye ngoba mina sengizama ukumtshitshela ngehluleka, anginawo amandla njengoba lingibona nginje ngikhulile, anginawo amandla njalo yena ngifanya nomncane ukuthi ngeke ngimenze lutho. Okay. Ngathola yena uncedo lingisize. Okay. Sisi wami bengicela ukuthi ukuze abantu emakhaya babukile bezo understand lento ukuthi isukaphi and iyapi. Ubhuti lo mfana okhuluma ngaye manje. Bengicela uyichaze ngendlela yokuthi umuntu osekhaya understand ukuthi kuze kufike ekuthenini usudinga imali yakho kuye bekwenze njani. Lo mfana uhlala engumuntu ongistokhelayo every time. Nakho ke nanto engiyifunayo. Nginikeza yena imali. So manje senesikhathi eside sisebenza sonke siyancedisana njengoba ngumfana omncane naye umuntu nje ongelabazali. So ngithi ngithola ukumncedisa ngokuncane lami ngiyabe ngilakho. Manje into esiyenzakala senginamalanga ngilanda imali yami kwamanje kakalethi stock. So manje ngithi ngiyambuza ngani asazisanda sokhona ukukhulumisana naye. So ngikho ngithi ngizongisiza ke lina Dlamini. Okay. Sisi wami uthe wena kule email ebhalile umfana lo umuntu vele ubujwayela ukumthuma ahamba yo stocka
abuye nesitoko sakho njalo modinga umuntu ostoka ubuthuma yena ubusuphilisana naye lesiphilisana hayi ngokuthandana ngokuncedisana ngokumsebenzi kodwa ke manje kulokhu umnikeza imali akaphindanga wabuya isitoko dololo isitoko asikho okay ngicela ukubuza ke mfethu uma ngabe umfonela okanye mhlambe ngoba I believe ukuthi lahlala khona uyamazi uthini mangabe ukhuluma naye ngendaba yokuthi imali yakho okanye isitoko okuqala manje ngimfonela bethi imali uzoza nayo uzoza nesitoko statement yakhe ngani semaningi so manje mase ngimfonela akasabambi nofoni mangihamba napha ahlala khona angimfumani so angazi maybe sizomthola manje ngingafika manje ngilana because abe ngazi ukuthi nami ngikhona eceleni okay so bengicela usizo lweni ngiya understand ukuthi kunesisho sesiZulu esithi nasi ngibalekela umlungisi uyithela isisila umlungisi uyithela isisila mangabe isiZulu yasazi uzosi understand leso sisho ilento yenzeke kulosisi lo usisi usiza umuntu abona ukuthi udinga usizo ekugcineni kwakho lonke lokho umuntu odinga usizo kuba yena umuntu othatha advantage yokuthi lo muntu ongisizayo angisalidinga usizo lwakhe so usisi mayethu uhambe nemali yakhe isitoko asikho imali ayikho uyenzeni imali akuyona inyawuphi mhlambe ngiyabuza kuzona lezi zinto ezibhenywayo ngiyabuza ngisho ukuthi kunjalo kodwa ke impendulo nama nginazo so kwenza ngendlela ukuthi sithole impendulo sisiwami singamoshi isikhathi asenze kanje mntama ukuze sizobona ukuthi siqhubeka kanjani siye phambili ngiyayithanda indlela engiseva ngayo inamba yazi ngiyayithanda indlela engiseva ngayo inamba ngoba it works for me and yenza izinto zami zibe yenza izinto zami zibe simple yenza izinto zami zibe simple sawubona unjani siyaphila futhi kunjani angiyaphila besicela ukukhuluma noBhuti uSanele uye wena ubani ngu-welcome mfethu ngwakadlamini ufuna umuntu onginikezele inamba yakho ngane yakwethu kunephasela anginikezele lona wathi ngidlule ngilishiye lapho kuwena bengicela ukubuza ukuthi uBhuti ukhona endlini ngikhona ngicela ngikhona okay mfethu akunankinga soqhamuka njengamanje bese sishiya lelo phasela nathi sikwazi ukuthi sibe sendleleni yethu ngicela okay siyabonga mfethu kusho ukuthi ukhona endlini nama ngimfonela ukuthi akekho uthi ngikhona ngihlele eminyango siyofika kuye leyo nsiza ngayo siswami indlela yaziwa wena ngithi but ngaphambi ukuthi sihambe khethi uyabona lesihlahla lesa mfethu sinokota pheya lesa sihlahla sigcwele ukota pheya avocado inkulu ngathi angazi ikhanda likabani ngizothi mangiqeda la ngiyacela ngizoya khona ngocela lapho ukuthi bangipha ama avocado mhlawumbe abe force wami asambe hayi asambeni ngisize bani sengikhathazekile imihla lemihla uphela kufana nokuthi usebenzele umunye umuntu usebenzela yena ngoba manje mina sezothatha advantage ngoba anginayo umuntu oyindoda endlini okusizayo so ngimi ngedwa engizawumele ngizimele ngale indaba wena ubuthi usiza yena ngithi ngisiza yena siyasizana njengomuntu ongasebenzi ukuthi kube nento naye ayitholayo manje ukhanya mina mase ngirong semphambanisile kophela isitoko esitolo phela mazo lokhu usizana siyaphela namanje manje yabona ke yabona siyaphela uma ngithi ngiyifuna ukuthi ngifonele ukuthi kaze phela sibonisana nje uqale uthi yebo hlanganisa uyena lo nguye ke udlala no music sawubona mfethu siyaphila kunjani sikhona siswami ngicela uze la mntama Khethi Matlala si right la mfowethu nansi iphasela yakho size nosisi la uyakhala mfethu ngawe ngiyambona ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi ukhalelane noyazi ukuthi kungane la angazi ngiyambona okay siswami ngicela ukuthi ukhulume naye umtshele ukuthi kungani sila uthi akazi fanele size lapha ngithi ngibezongisiza ababudlamini ngizocollect imali yesitoko since ungasabonakala kulezi insuku njalo mangufonela usaphikila ama calls ami ukusiza ngemali yesitoko fanele mntana ngikuphatha njengengane manje ngubhekile
ukuthi ngikusize athe sibe sisizana bekumnandi angazi ukuthi wayothatha advantage ngicathi umyeni wami wachona wenza kanjani kanti ngikuthembe kangaka shuwa ngane yami hangayenzi njalo ngicela bomthetho bengangisiza kangcono ngoba mina ngiselawa amandla phela ukuthi ngikhulume nawe enzima hangisakhona manje ngizobeleke ngigijimisa nawe phela bazocabanga ukuthi ngizogcina phela sengikurephile gijimana nami sengikhathele imali yestock usisi ngiyazi leyo mhlawumbe uzongizwa mangabe ngikhuluma normally ngiyezwakala mangikhuluma usisi umuntu ohlala naye endaweni ophilisana naye uyamazi uthi uye wakuthatha njengengane yakhe njalo mangabe efuna ukuyostoka ubethuma wena uhambe uyostoka ubuye nestock mama ngithume nini ngabaleka nemali manje kulokhu ukuthumile wabaleka nemali yestoka ubuyanga nestoka ubuyanga nemali hayi ngathi uyaphupha ngathi angifanisa uyakufanisa kodwa uqeda ukuthi uyamazi yena ngamazi athuma minister short lento ayikhuluma ayikho siswa sanele ngane yami mana baba mana imala siswami yeke ifoni imala siswami yeke ifoni yakhe yeke ifoni umtshela ukuthi angibambe yeke ifoni akezi kuya yabona futhi dami khuleka ngeke ngisakiyeka yabona sekubamba nje angeke ngisakiyeka ngifuna icace lento ngaphambi ukuthi ngenze lento engifuna ukuyenza ngithi kuwena imali kaSisi uzoyibuyisa nini umbuzo wami lo ngeke ngiphendule ngibambe kanje okay shuthi sizoba nenkinga ke sizoba nenkinga uzoyibuyisa nini uzoyibuyisa nini imali kaSisi mina uyaphupha lo uyaphupha ayikho lento ayikhulumayo ayikho okay ngoba ngine understanding yokuthi uSisi lo ukhulile akayona ingane encane akeze ukusuka la asuka khona lahleli khona abhalele thina asitshela ukuthi kunengane ehambe nemali yakhe eqamba amanga size sisuke la asuka khona sizofika la akhuluma into angayazi kanti nibhelele sifike kanjani la ngoba sikwazi nathi asazani sifike kanjani la ngoba silethwe uyena la ngathi yena uyangifanisa yena ukufanisa kanjani wena uqeda ukuthi uyamazi ungibambe kahle la okay awuthami ngiyabona ukuthi ufuna ngisebenzise izandla and bengafuni ukuya lapha angibambe bengafuni ukuya lapha awuthami yabona bengafuni ukufika lapha but now ngiyabona ukuthi uyangiphusha ukuthi ngifike lapha so wena manje ufuna ukwenza awuzobona linda mina nanti wena unenkani uyagoloza ngilinde wena ngibuza ukugcina imali kaSisi uzoyibuyisa nini mina ngayazi ngiyibuyisele mina ngayazi ngeke uyibuyisele angeke okay siswami ngiyacacela ukuthi le mali yakho ngeke uzuyithole right angeke uzuyithole so kuphakathi kwezinto ezimbili ithida usinikeza imali le angakhona ukusinikeza yona sithatha le phone ayiphethe yabona nje wona amafoni amaningi sithatha le phone ayikho yi1 khanya imali yami yasebenza mama okay kumnandi naka amanye ephaketheni kumnandi kulungile into amafoni akabathi awakho ngithi anginandaba kwazi ba mhlawumbe wathenga ngayo le mali kaSisi kwazi bani mhlawumbe wathenga ngayo imali yesitoko mina manje nginendaba manje ukuthi ngithathe ifoni yami okay siswami sizokwenza kanje into esophuma nayo manje la ile foni nale foni la ephaketheni right sizokwenza kanjalo ngikhulume nawe kahle bengifuna ukwenza izinto zibe simple bengifuna izinto zibe simple no bengifuna izinto zibe simple yabona lento esenza la manje ayinasidingo bengafuni kuyenza ngibamba ngathuba inkukhu vele ngijwayela kabi lalela akunafoni ozoyithola wena mana kancane okay ngimile khuluma ke khuluma ufuna ukuthini mina ngifuna ifoni yami imali yakhe iphi imali yakhe iphi mina iphi imali yakhe sifuna imali no thina sifuna imali sifuna imali mina ngizokubamba ngoba ngisabi sifuna imali ngizokubamba ngoba ngisabi sifuna imali iphi imali nami ngikusabi okay iphi imali ke sifuna imali kaSisi okay angiboleka imali ngimnike ngithathe ubone ngoba ngazongidakela ngigabela ngempama ngazongidakela ubone ngoba imali usuwela ngisuka khona ngizobolekana nami ngazongijwayela kabi wena wena ungazongijwayela kabi soqabani ungazongijwayela kabi angizange ngizodlala nawe la mina angizange ngizodlala nawe la ngizoqhumisa ngempama ke manje ngiyakutshela ngizoqhumisa ngempama ke manje songijwayela kabi ngijwayela amasimbi angisukanga la ngisuka khona ngizodlala nawe lana wena ngijwayela kabi yabona ngishisa kanjani ngazongijwayela kabi wena baba ngizoqabula ngempama anginandaba qhubeka urelax until ubuyisa imali yakhe back akunamali akunafoni ozoyithola so mfrostyle
Usuyamfrostana no usuyamfrostana. Usuyamfrostana no. Kanti ukuthi wena umcavi. Usuyamfrostana no. No usuyamfrostana because ufuna amafoni akho. Ungazodakwa wena. Ungazodakwa wena. Ungazodakwa. Ngicela ukuthi ungasilandeli ke futhi. Ngicela ukuthi ungasilandeli. Ngoba ngizokhuluma nawe uzoqhumisa ngempama. Into engizoyenza ileyo. Uzoqhumisa nje ngempama kuphele ngawe. Siswa Masambi. Ene masize kokugcina sokuphakamisa umkhukhu ohlala kiyo. Jwayela kabi. Bela ungasilandeli ungezi la duze kwami. Udabula ngempama mfana wami. Hayi ngiyabonga. Nasikhathi sokudlala nawe mina. Jwayela kabi. Siswami. Usibizile sifikile la siwenzile umsebenzi wethu. Sinjalo thina mawusibiza siyafika siyawenza umsebenzi. Yabo le mina ngiunderstand mina lo ngizomshaya yabo lo ngizomshaya lo ngizomshaya lo ngizomshaya wena ngikushaya baba ngikushaya serious soqabana no soqabana yini efunayo ifoni yami iphi imali kasisi iphi manje sona sisi uyagula ukuthi wena yamkolota engamkolota ungazongijwayela kabi wena angifuni ukwenza into engizoyenza kuwena ngoba ngizosola angifuni ukusola ngawe ufuna ukubamba bani uze nami sizwane ini yini esozwana ngayo wena uyaphi kusisa uyofunani kena mina nawe asazazi uyofunani kena asazani mina ufunani kusisi okay ufunani kusisi ngephisi ufuna imali yakhe ngephisi ngayazi utha wena silapha uthe uyamazi awusamazi mali yena enawazi ukuthi ukunikeza imali udakiwe uyahlanya sect udakiwe uzoqabana soqabana angifuni ukuphikisana nawe yini eseyikhuluma asikhulume ezemajid into eseyikhuluma ukuthi unikeza sisi imali yakhe phela wena uthi nginikene sisi imali yakhe nami ngicela ungangibambi ngithi mina ngizilonga kamnika imali yakhe ngizokubamba angangibambi ungakamnika imali yakhe ngizokubamba ungamnika imali yakhe mnika imali yakhe lana ngathi zoba nenkinga lana manje ubekela mina ikepisi phansi mana ubekela mina ikepisi phansi kanti nobana kanjani mina ngifuna ifoni yami ngihambe usisi ufuna imali yakhe ahambe ngazi imali yakho usisi ufuna imali yakhe ahambe ufuna imali yakhe ahambe baba ufuna imali yakhe ahambe usisi isingangibambi ufuna imali yakhe ahambe Wabona le jesi lene akunandaba nejezi la angazongijwayela kabi wena angazongijwayela amasimba wena hayi masha man hayi masha angazongijwayela amasimba masha ungazongijwayela amasimba angazongijwayela amasimba masha baba masha ungazongijwayela amasimba wena angazongijwayela amasimba wena hawu anginesikhathi longiphikisana nawe mangikhuluma nawe into eyi-1 awuzwa kanti sizela imali lana ufuna ukusinika imali sithatha ifoni ufuna ifoni imali ungayikhiphanga senze kanjani awusijwayela kabi wena hawu usuka la ngisuka khona nti ngizodlala lana angizange ngizodlala lana phela hawu abanye abantu basakhuluma nabona ngathi uyadlala hayi man hawu ngiyabonga kakhulu Dlamini siswamkhuleka umsebenzi wethu lo ngiyabonga linsize kakhulu ngabona into esiyenza la siqala umsebenzi wethu lo khuleka sini kunje ngaba ngibambanga le ubungeke uzuyithole vele I think lamafoni la ya ubungeke uyithole okwamanje ngiyazi uzoza nemali yami lami sengimnikeza amafoni akhe mayingezi nayo thengisa vela yi2 thola imali yakho ya simple kunjalo nje injalo hayi ngibonge kakhulu phakathi kwezinto ezimbili kunye okuphumayo hayi boom zombili kuphuma okubodwa thina sinika imali osithatha lento nayo azodlala nina sisi wami siKing Ginger TV sifikile ikhokha lena usibizile safika sakusiza usizakele ngiyathemba ukuthi ujabule ngijabule kakhulu ngoba nisize very fast batshela nalababukela ukuthi umuntu onenkinga abhalele iKing Ginger TV umuntu onenkinga la akazama ukubhalela uKing Ginger TV uzothola usizo masinyane fast noma ungabe kusezinkingeni kusezindlini siyangena ukuphi ama relationship angena konke abakhethi lutho ngabe kuzindawo zecourt wehlile ukuthi uzohanjiswa lawyer uzothola usizo lwakho ngana kwethu siyabonga ungahamba sisi nami ngibongile danko kanti singobani kanti ngithunywe ubani akusu King Ginger ngithumile thunywe uye ngithunywe uye futhi angikwazi ukubuyela kena ngingaphathanga lutho kumele ngibuye nento nami sifikile ukhokhile kumele akhokhe ikhokha le subscribe comment ulike ushare wenze konke kumele ukuthi kwenze notification button uyithene on mangabe kunendaba efikayo uzofikela kuwena fast
Khethi Matlala siwenzile wethu umsebenzi sekuyisikhathi sokuthi siphume kanje asambe. Sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini Ntoni Sibalukhulu Jama kaJadu Nkomo Zindlekhaya ngoba isola bilusi uSigunya Mkhonto ufazi mabele madwa wanxelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha awusijwayela lapho wena kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa abafethu abantu abakolodayo abapheli abantu abakolodwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ngokuze uphele sizohlezi siwenza kudaki akunakonto ozoyilanda akunakonto ozoyilanda mfethu hayi ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele ungazijwayela kabi wena sihambe sibone ukuthi basiphatheleni.